Яхшымы? У нас, как всегда, все якши. Бездеки яхшы атаһы. Бездеке якши. Сегодня мы будем учиться с вами считать на башкирском языке. Бүгін біз һеҙҙең менән бергәләшеп һанарға өйрәнәсәкбеҙ. Һанарға өйрәнәбеҙ? Эйе. Подождите, мы будем считать деньги. Ни өсөн? Почему? Ни өсөн, атай? Потому что, Кызар, деньги считать приятнее. Шулай, малым? Эйе, особенно когда их много. Вот. О, Так, это все, что ли? былай булғас, ысынлап та беҙ һеҙҙең менән бөгөн аҡса һанайбыҙ инде. Попробуй догадаться с первого раза. Акса – это деньги. Эйе. А Һанайбыҙ. ханайбыз – считать. Эйе. Акса ханайбыз – будем считать деньги. Дөрөҫ. На редкость проницательный мужчина. Я вытаскиваю свои миллионы атаһы. Ну, конечно, не миллионы, но я думаю, для того, чтобы научиться считать, этого достаточно. Да, не густо. Гүзәл, ҡыҙым. Күп булмаһа ла беҙгә һанарға өйрәнергә етә ул. Йә, башлайбыҙмы? Башлайбыҙ. Әйҙәгеҙ, аңлатып китәм. Менә булары һумдар, то есть рубли. Менә булары тиндәр, то есть копейки. Значит, Мин аңлайым. тин – копейки, хум – рубли. Әйе. Йә, Данис? Бер һум, ике һум, өс һум, дүрт һум, биш һум, алты һум, ете һум, һигеҙ һум, туғыҙ һум, ун һум, ун бер һум, ун ике һум. 12 һум. 12 рублей. Афарин, Данис ул. Ә мин тиндәрҙе һанайым. Копейки, да? Әйе. Бына. 10 тин, 20 тин, 20 тин, 30 тин, 40 тин, 50 тин, 60 тин, 70 тин, 80 тин, 90 тин. Тукхантин. 90 копеек. А теперь давайте покрупнее деньги посчитаем. Әйҙәгеҙ. 100 һум. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 800 һум. 800 рублей. Ә был 1000. 1000 һум. 1000 рублей. Вот, кажется, и научились считать. Һанарға өйрәндек атаһы. Ай, рахмат. Ханарға еренде. Туҡта. Атаһы, һин беҙгә үҙең һанап күрһәт. На башкирском? Әлбиттә, башҡортса. Юҡ, ҡытайса. Ҡарапсы. Какие умные, откуда только взялись такие, а? Ну ладно, башкирца, так башкирца. Кытайса, хин, хана. Вот тогда и посмеемся. Ладно, давайте считать. Повторяйте, вместе с нами. Бер мен. 1000. 1000. 100 рублей. 100, Беркес. 100. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 500, 500. 600, 600. 700, 700. 800. 800. Рубли. Хум. Бер һум, Хум. 1 һум. ике һум, 2 һум. өс һум, 3 һум. дүрт һум, 4 һум. биш һум, 5 һум. алты һум, 6 һум. ете һум, 7 һум. һигеҙ һум, 8 һум. туғыҙ һум, 9 һум. ун һум, 10 һум. ун бер һум, 11 һум.
12 хум. 12 хум. 12 рублей. 12 хум. Так, Получается? копейки. Унтин. Унтин. Әйе. Un тин. 20 тин. 20 тин. 30 тин. 30 тин. 40 тин. 40 тин. 50 тин. 50 тин. 60 тин. 60 тин. 70 тин. 70 тин. 70 тин. 80 тин. 80 тин. 90 тин. 90 тин. Туххан тин. Это 90 копеек. Ну, наверное, можно все вместе сейчас сказать уже, да? Бермен. Хигел. Хегес. Хегес. Бер. 12. Унике. Хум. И туххан тин. 1812 хум 90 тин. 1812 рублей 90 копеек. Бір меңдә 812 ел французса һугыш. Дөрес, Данис. Тик француз һугышы, где башкиры принимали самое активное участие. На конях. Ага. И как прозвали французы? Французы прозвали их северными амурами. Какой любознательный. Ну, прям весь в меня. Образованный. Без бүген һезнең белән һанарга өйрәндек. Ә хәзер киттек магазинга. О, Булат. Хамы Булат. Хәлләр нисек? Сәлам, Евгений, хәлдәр ару гына. Башкортса өйрәндеңме? Әйе, эдерек. Таныш бул. Минем улым. Сәлам. Исемең нисек? Һаумыһығыҙ, мин Данис. Бик шатмын, Данис. Мин дә бик шат. Ярай, мин киттем. Һин дә сәнгә сәламәт, ярай? Хуш Булат. Повторяйте, повторяйте, повторяйте вместе с нами. О, Булат. Хамы Булат. Хаума Булат. Хәлләр нисек? Хәлдәр нисек? Сәлам, Евгений, хәлдәр ару гына. Сәлам, Евгений. Хәлдәр арыу гына. Башкортса өйрәндеңме? Башкортса өйрәндеңме? Әйе, эдерек. Өйе әҙерәк. Таныш бул. Минем улым. Таныш бул, минең улым. Сәлам. Сәлам. Исемең нисек? Исемең нисек? Һаумыһығыҙ, Һаумыһығыҙ. мин Данис. Мин Данис. Бик шатмын, Данис. Бик шатмын, Данис. Мин дә бик шат. Мин дә бик шат. Ярай, мин киттем. Һин дә сәнгә сәламәт, ярай? Ярай, мин киттем. Ләйсәнгә сәлам әйт. Хуш Булат. Хуш, Булат. А теперь проверим. О, Булат. Хамы Булат. Хәлләр нисек? Сәлам, Евгений, хәлдәр ару гына. Башкортса өйрәндеңме? Әйе, эдерек. Таныш бул. Минем улым. Сәлам. Исемең нисек? Һаумыһығыҙ, мин Данис. Бик шатмын, Данис. Мин дә бик шат. Ярай, мин киттем. Һин дә сәнгә сәламәт, ярай? Хуш Булат. Хлеб. Икмәк. Икмәк. 8 рублей. 8 һум. Икмәк. Хегез кум. Хлеб. 8 рублей. Сок. Ут. Ут. 36 рублей. 36 һум. 36 хум. Ут. 36 хум. Сахар. Шәкәр. Шакар. 26 рублей. 26 һум. 26 хум. Шакар. 26 хум.
татай. Дорого. Кіммен? Базарда арзанырақ, на базаре дешевле. Экономный жуть. Улым, базарда арзын, магазинда сифатлы, качественный. Сифатлы? Сифатлы. Ике зум 10 тин. Правильно, 200 рублей 10 копеек. 200 хум 10 тин. Рахмет, хау булыгыз. Güzel. Bizga mana nima kerak hali? Süt. Mana alayım. Eye. Eyde, tag'in nima? 2 kefir, 2 qaymoq. Әсәй, ірімшікті алалы. Bunu mu? Eyde, nisa alayım? 4 тәуірді. Атайыға, Данисқа, міне, сіне. Aferin. Buldu mu? Evet, güzel. Havmı hazır. Салям. Qaymoq ko'pmi tura? Унхом. Ha, bu irimsiklar ko'pmi tura? Бишхум. Rahmat, havlığız. Повторяйте вместе с нами. Evet, güzel. Havmı hazır. Хаумыһығыҙ. Салям. Сәләм. Qaymoq ko'pmi tura? Ҡаймаҡ күпме тора? Унхом. 10 һум. Ha, bu irimsiklar ko'pmi tura? Ә был эремсектәр күпме тора? Бишхум. 5 һум. Rahmat, havlığız. Рәхмәт. Һау булығыҙ. А теперь проверим. Evet, güzel. Havmı hazır. Салям. Qaymoq ko'pmi tura? Унхом. Ha, bu irimsiklar ko'pmi tura? Бишхум. Rahmat, havlığız. Итак, дорогие мои, по-моему, я знаю достаточно слов на башкирском языке, чтобы рассказать о нашей семье более подробно. Башкортстан. Башкортса. По крайней мере, попробую башкортса. Был беҙҙең ғаилә. Беҙҙең ғаиләлә 4 кеше. Әсәй, атай, 2 бала, 1 ҡыҙым, 1 малай. Минең исемем Евгений. Ҡатыным Ләйсән. Кызымдан исеме Güzel. Гүзәл, улым Данис. Мине 29 яш. Яш? Yaş. Яш. Әсәй, Әсәй хаман 18-дә. Ей всегда 18. Кызда 4. Улыма 8 яш. По вечерам. Кистерин. Кистерен без акса ханайбыз. Минен актаны. Катана. Қатыным. Катаным, кызым, улым башкортса учит, Үйрәтә. үйрәтә. Молодцы. Улар уруса, башкортса яҡшы белә. Беҙҙең ғаилә дружная. Тату. Тату. Беҙҙең ғаилә тату. Мин счастлив. Бәхетле. Рәхмәт, кызым. Мин бәхетле, атай. О, шәп атай. Супер. Бик яҡшы атаһы. Отлично. Нисек, Әсәгә? Ты самый способный папа в мире. Һин дөньялағы иң һәләтле атай. Иң отҡон. Иң яҡшы атай. Вот и отлично. На этой замечательной ноте можно и попрощаться. Һау булығыҙ, ҡыҙҙар. Һау булығыҙ, малайҙар. Киләһе осрашҡанға тиклем. Келәһе осрашҡанға тиклем. До следующих встреч. Мы с друзьями не скучаем, на прогулке и за чаем. Время зря мы не теряем, мы башкирский изучаем.